nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ngetekayano ithretore na rukiriro rwega tiru ntuku ya mbere ya kiume giki kana ntuku ya Jumatatu amukira nkatho cia mwanya nkugwatwo geni tutegere nteto cia Meru TV rukiri onimba mbetaga Dennis Mutuma Muthomi tukiambiria nteto cietu ni ati akari kuma gicigo bunge gya South Menti ni bashumirite na muthuro jo munene ni arabona ni kureka konganero kwao nontu bwa mathina jaria kimera kia marigo kithirite gigokurukira nterizi kulingana na kareba bani bonekene kinya bageta na mbere na kumeneria bamwe batongeria bao bakiuga ni baremi gwikia miswada ndene ya bunge ya gutigira ni gutetheria wendia na uguri bwa marigo. Jeff Agutuma no guturugurira na ripoti yu yegia kariba South Menti bagetariria mathina jario ekire biashara ya marigo. Nakyo kimera kia irigo ni kithirite gikithithia bwega mono ntere cha South Menti ni aranande kuringana na uthuthuria ati irigo niro rithirite rigitongeria ruterero bogaiti kiri South Menti arana kuruterero baruguru bethirite bakianda kimera kia majani na ndiga kumenya kimera giki kia irigo kithirite gitongeretia janthiguru ya Kenya kiumaga South Menti. Marigo especially South Menti ne produce marigo ya maingi muno kiri Meru County na I think even Kenya onde ito akurukire Maragwa wega bunge bwijeni na kimera giki ni ati thoko ya Ntharene ni thoko inene ya janthiguru ya Kenya ya marigo ni are kuringana na chairman wa thoko iji akuga inya gitiko kia East Africa thoko iji ni etongeretie. Chairman wa Ntharene market thoko ire nene buru ya marigo ire etongeretie East Africa yonde na marigo thoko iji ithe Jumatatu na neo itherwa ina aguri babainge ira itherwa ina thoko imwe na imwe kika thoko kamwe thoko 88 thoko 88 ni included Kibera, Korogoso, Loitoktok, Kisumu na era turayukire recently duera turarobire bomba kwejana ndi bakampete ya Ndandab antu Ndandab na ndi bakwejaja bakagura marigo na nari bakugura rori nkuruki yejiri irorira FSR kwikuonania thoko eje ithoko iria kwenda itegeri bwega ndio amwe na mawega jaja jonthe jareti kimera giki aja South Menti murimi wa kimera giki nethirite ainyirikite bunene muno kagita gaka kwina mbura ni aria gwite irigo mundene kurikinya thokone ni thina inene no ndo menyibito panesherwa batu says itu number 1 batu ko correct revenue ni tu number 1 kwau ro gwitia njira Ntharene gwita ndunguri gwite gandene njira tina andiko njira otiwe thithitwe ni aibu nontu marigo ijo jagwatite mugongo jo sana na itu kwenda kubera atongerie betu okairi njira ikarega kuthithwa tunona thoko kuriwa nayo nontu aguri beja muntu airitie ngarama kuma Mombasa kuma Nairobi kuma Ndandab ajethira ote marigo na andika gituka moyo na ikuonania kiumia kiu kingi atiomba kuija koito kubera ibategere njira cietu iromba nande nikiri mujumbe wa guntu guku Daktari Shandrak Mwiti kuthithia muswanda jwa marigo turajwijikene na ruga ya kimoni ja banana bill nikenda kimera giki nande gikethera gigitethia murimi wakio banana bill nitoyete na tugite kinya twakurukia county ne tutethia muno ningoromba mheshimiwa wetu MP Dr. Shandrak Mwiti banana bill ile untoneje constituency yenu ina marigo jira maingi at least agerie kumepush kende kurukwa ni parliament yomba gututethia na yomba gutethia antu ba South Menti baraba murigagira kura untoneo irigo retu tubatwe cash crop yetu muno turiwa ni irigo tutena mirata na ale antu begembe tuga ni irigo na kaona majani lakini kwina pati mo majani jatebuja marigo nejo jabuja muno kwina pati mo kinya kawa gatebuja na marigo still ne jabuja ko tugerie kurwira marigo onto kinya to kwiri ko thonde ko nyinge muno ile thonde ko onto bwa marigo promise tugakirwa dam ya Thingithu River na ingi ya Kithino River but
now tutirona any effort ya gwaka damu ira nontu irigurikaga ruji for sure urimbura bukathira na gwatuika bukuthira mitungu kana meru bara bategemeaga urimbu baketha bena thina muno fertilizer ete kuja iri ithithitwe ire kurima marigu nontu muno irethere kurima into ja mpempe muno bara barimite mpempe although ne utumirika ki marigu but still ete fertilizer ire kwirwa iji specifically ne gutethereria uribo marigu so nyayo i consideration ni muthirikari batwikira into place that fertilizer ekija marigu ibakwa considered bwe bakenda bwe 12 kiri mujumbe ujo Daktari Shadrack Mweti nare mikinya ni kuingia mawira nekanire na aringi kura kagita ga siasa java imarigu yabatikwa yetherwa Valley Addition bate tothura Daktari mujumbe uria twendete muno Dr. Shadrack Mweti twamuthurire akiuga marigu yakathirwa Valley Addition. Valley Addition yaugite yakathirwa crips zathithirwa mitweje ya kurugira andu babe na sukari na jathithirwa kinya juice ana betu bakanyunya irio turenda kwira Shadrack nundu gwarira anene bejete na gwotire uga no kwenda kuthithirwa marigu jathithirwa Valley Addition wito kaugo urenda kieni kia ndege disentire bukoru aja imkipchuma Murkomen wogira wowe nkatho gucokia isi ainkatho gucokia Dr. Shadrack athini bamarigo bakirira ugataka njira ye kuma ndarene gwetaga itone eu njira ete ugiteka kabisa kone nkoromba twithwe twina society ikalungamira marigo kenda arimi beto na bobaigua nija kubatethia onto bai barambiriria kuja kura bakiandaga into bingi onto baroni ja tukubatethia baba ingi bari kura bakanda kawa bangi bakanda majani bangi bakanda into bingi bila bina mbesha ningoromba batu twakirwe plant ye marigo na tune national government yetu tethie go form society taula tukuona kinyeri ari na society onto marigo jeto tukuinyirwa muno kwina middlemen bareja bakagura kinyeri go imagine irigo rikigura wa mwanga shilingi 50 na renge gana jangi dilali guri goro muno ukaigwa ni shilingi mwana jairi irigo ru ni kirimborea irigo ru ni kiriroje na sakas na into bingi na muri muta bandu akaumiria kuita kurendia kwa akale akinya transport na bandu ageta akagurwa shilingi mwana iri ingolomba nkiuga dirikale nene nimbonaga unita KTDA kile majani o kilo ya majani negita kwa shilingi ile yashoka kuja ku maintain barabara Kiripotera Meru TV Mbetaje Wagitumam Tugitagera mantu joja jegie urimi ndani ya kaunti ya Meru ni ati nabo arimi bakauga ni bachumirite na kuromba thirikari kuthithagia uchonkoni kagitene karia bakuthithia mbeu bobo ni kuringana na arimi baba bara batariritie mantu kathumba jegie wendia na urimi bwa kimera giki egia kawa MC Mwetonga nori na rugono ru arimi bakauga ni bombite kwithirwo baumirite na kwariria jaria aja kubathangikia bumwe bwayo ni bakuromba bombe kwithirwo bakithithirwa research ya mbeu ya kauga ni kenderea bakanda iria yagirite ne kuba makitha jaria jari na gitumi maritha Dominic Marete ndi murimi othura factory na ndi woni biran kwariria muno imantu ya ije witwa Just Foundation ya kawa inkuria atiri na thirikari ina kiama kiu gichwa mantu akawa tukaretwa mbeu thuku je witwa 28 yugo thumirimo na twina batu thirikari rio ina mantu ya recharge yao nikironto arimba ba thirikari ngatu turarimi beja baturiungira batwira mbeu ni njagana ni atupa tukairagwa imakateo yaba ibakweja batwira mbeu ni bugi emeri emyaka emikai nende ange naku kwena o mantu ya yaruni kwera ya nini certified ito guigwa maroni ya kweja nona ke mbruko isho to maroni ya marito na thirikari to gwa ina roro rwega na thirikari te kweyo turiongira yo ra 3% etwaru tu arimi to faindika no tubia to kwenda yana ndi na kuno arimi
nukurimera tu arimba kauga itugua tuga itukua tuga turiwo nturene cietu o factory ne cietu na tutewinya ntuku mwaka wa kau turi kugwatwa igakwoneka nende nduria thirikari ri kabwiku ketha murimi arija akayukia kauga ageta ako gutiku thirikari tu muthingatira itugua ikeja wa permit kau akagwitira njirene iriku na thirikari njirene na itukwithia thirikari nyanti njirene nyo tuko na muthenya ina thirikari buri tukuroma yepo tutethie ino ntunda yo akawa na yo ruju au kente kethani na nkaremero kwambe tawa Susan Karemi na ndi murimi okauga aja ujo thura itware tugutigana na kwanda kauga twandita gwa baba na mami lakini kauga gakwaga mbeca ende na ndi turacokere kwanda kauga kaire na tuona kauga kaino tethi denera twinayo ikauga mbeu ira tukwanda mbeu ira twareterwe kwanda ibabu batitanire kwanda imbeu igutucumbura muno na twanda mbeu ikathuka nyuma gitari kai pamwe nya bara twandira batake gai na ndi tukuria thirikari gatwonera mbeu njega irete tucumbura moro ya Ruiru 11 muno na baba ande kona maketha jara baina ya tinywa nene na gakagetu twandire serifandi cia thirikari tuticiona na itwenda kwithwa tukiona bira bangi bakuona bara bakwanda kauga nontu kinyo ukatiga gwa getwicia jana waende tuticiona andi tukwenda nya tukwithwa tukiona runi ru turwa thirikari na mote jara thirikari jana kirari mbaka uga tukethwa itukujona na ndi ikuromba thirikari tutethie nikenda tukomba kurima tutikuthangika na tutikuthina twithura tukiona bila bibatina tukirima tutikunoga turi arimi gucokera kidogo na turi arimi bakawa tukona mbeu kuma iguru kiri thirikari county na national government mbeu antu babethe bamiona bakamiandere bwirite nontu thirikari nije mbeu eu kwagwira muno nontu antu bakwenda kwanda kwa antu ikejete kubwa miaka mikai kira gigiragia kauga karimwa bwega rira ukaiwa kauga ne factory ne kaiwa na ura wiyerete na gationekana naraga geta kuchugwa gationekana njirera geterenio na gationekana kujukiti ndare yetu mbodi county na ya national sheria kauga kauna takombokara na natatuomba ukawata no ntugutiombekeka muntu ethire na miti magana jathatu kana magana jaire ethwe o mutejo kuma kiro 10 ntu nyoka wainda tika mpera yange tukwajegana kiro tugatara kiro magana jaire ngiri igiri na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona Mbita MC Mutonga kuripotera kuma Northiment Meru TV. Tugetegera riboti ingene ati musiasa wije Kenneth Mwenda Ngili akiariari ntere chemikinduri ndene yegeshiga bunge Getigani West na rombete thirikari gutigira ni kubanga mbeu mbithi na njira ya kubashwira ngugi nikenda mbeu mbithi baba bakomba kuthirwa bagikaria kuringana na musiasa ojo ugete kagite na kara mbeu mbithi patiko ngugi chakulita nio bagweta na mbere na kumeneria amana kurumanga thirikari na kinyamono mono ndene ya mitandao. Mwandiki wetu watoto kuma ntere Chetigane East Adams no na ripoti yo Osiasa Mwenda Ngili ora ni mukuru wa musiasa ngiroteberere na uriti thirikari utira ndukembethe bena nguicha kuruta arawete ndukembethe ne thirite kirana na manto ya thirikari kukaita ni kuthaba ingi baba tana nguicha kuruta anga beto bani ni bakaya bwite kwa twa violela batiko mekaina ba wita inyabe driba kuwa monio ipara ba ine otebo tembe ba teneo wewe kwetu wende kuinua uchumi barabara hii wewe na hapa ndio wakwa ukuru ya tiabiri wakwa barabara tiabiri wakwa TTI tiabiri wakwa UDA one ngui au niyo UDA kendra edaduka ile kale ka beta ya kumwekeza tebo ile kale kumwekeza eto baina ngui lakini hapa haja wetu ubi ende meako dinero lakini kuhakikisha serikali ni kwa ile manteo lakini bido baromba waeta mwana ura ya kabubutani Mwenda Ngili no rete thirikari utira ni kumba kwithira ikirukire mbecha je kuyuria mirandi oitina na mbere maturene Kenya kwina thina ya upungufu economy tu itapoya nguyo techo chiguo rimwe mheshimiwa bakwana kwenda Kenya waka skuru na kwenda waka barabara
mchara wakio tumba kwana thirikari tete ngabeja thirikari ke wacha kintu tafadhali tukaua muyumbe tu na are meroto wakira itumio kinyane bia watu boy tatia atumba wanga tuma ngabeja chume na Nairobi kuba tu itukura thirikari ku itende kinya yumbe betu kuithira makiritira wananchi ngui itubakara ku release pesa mheshimiwa kwa kinyage ya bono tete na biona kutoka pamwela kwa ni uteko mutebo tonderia na orene na bede miradi yake na kiti ko na kiti na treasury kwa budget lakini pesa yake na kiti tata utecho dalitoa kundo kanto batu ka patient to de bomanga witatia Kiripoti na Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Thirinja. Kero ripoti ingene ati nabo arimi bamajani na mono kuma ntere cha South Menti ni bashumirite na kuonania kurega kunganiro kwao ni kireba kuga ati ikinyamo ogaruruku jatibatethia bonene kuringana na mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma urethirite akiaraniria na arimi baba bethirite bakimeneria utongeria barabu thirito bugita na mbere kiri factory amona utongeria bwatongeria barabara ikite kuthuro ni kura bara monkera na ndibatethirite bagitethagiria murimi wa majani Ntereji. Kinya nyuma ya kimera kia majani kuthithirwo mogaruruku kathumba ni thirikari arimi ba kimera giki gutebu nene bethirite bakigunika nabu kumania na mogaruruku jaja aria tukiaria na Silas Kirimi mukarerigite wa Kusto aja nthigurune ya Kenya na ugite mogaruruku ja kuthithwo ja minister ni President William Ruto ni jatumite kimera giki kethira gitino oguni kiri arimi murio majani no nangite tuthina na thina irenda ironania yambirite kuma iguru kabisa na aria mbere ndenda gutonga mantu jara ondene ya thirikari ria nene yukuonekania ndene Ministry ya Agriculture ire gwatene na urimi wa majani kwina mantu ja ukarikano jaja kwangaratania murimi wa majani mono na jaja jakarija mogaruruku jaja kuthithwe gitare onde na kukario jitu kuona mantu jaja tegwitithia murimi bubwega mono wachoka raitha rwangirwa rungirwa Tea Board of Kenya ira government regulate majani kinya kukwina mogaruruku ja kuthithwa kila wakati waraitha system nena nde majani ikukugia wangaratanu na murimi urori nthiguru na ate kumenyithwa imbio karika na ngugeuge kuthuka no karaitha kiri mogaruruku jaja urajejanga na mpwe mumtura wikirwa ateratiria no mweri iri 3 atithaira komenya thina cia murimi irio na kwa mantu jaja twinyirie turarimi mono akiaria ari kaunti ya Meru President William Ruto na ugere kimera giki kwi factory kugura chiringi 70 nayo miario iji ni meneretu ikirimi kanyata murimi wa majani kuma South Menti 2022 average price ya kilo ya chai ilikuwa 44 shillings. Sasa imefika 64 shillings. From 44 shillings 2022 this year average price ni 64. Kuna kampuni zingine hapa, factories zingine wanalipa 70 kuendelea mbele. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba in 3 years average price ya chai itakuwa shilingi 100 kwa kilo moja, ndio tuweze kuongeza mapato kwa mambo ya kilimo ya chai ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya na wakulima wa chai wafaidike, wakitusaidia vile kuhakikisha ya kwamba tunapata pesa za kigeni. Reforms cha majani iko thithwa ichi atethiri murimi wa majani muno egitarera President Uhuru Kenyatta, lakini reforms iji na ndichi jeta kwangaratano thirikari eku na ambitie mbere ambiritie na gutawa kwa tea reserve price ire ekiri ECS ura wari kwigitara Uhuru jawe munya ichite thirikari eku na nande prices iji ankwira arimi mantu jaja tete bwega ija kuga atia unda arigare muno ntukwira president ari tharu kwatuika MCA MP senator former governor bonde ni arimi majani kuma nkwene na kuma South Menti no te muntu era president ate reserve price ire yekiri nete inande nega affect murimi majani na inya uni ndamakira muno na inkomakira murimi majani atwitete ni ara kinya kimera giki nandi kiambirite gukurwo ni bomwe barimi bakyo arimi bakura majani bo uturongo boryo ndina muchore urambire mantu jajenderere ou munda jonge na jua kaambia ju azare as the end of this year ndamule nande wakura majani wetau endo te ande mebokando ambire nyame bokando ni ragire fainda ite kuona thoko kintu kionthe gikuthithwa import nthiguru ikiratonyerero thirikari ku thirikari na ndire yani bature kana gutuike thirikari jigeta gitete economy ya Mount Kenya indirect tukumenya kana. The other thing indire igirwe kuri gintu bwekera kaire bukiwa security ya majani
inte kumenya imbie majani ne bukuthithia security na kethire reo pumenyere murimi atigatunywo ende inkuone ithine nge ikajira kange ga utunya murimi mbecha ikira twitage onkero untu bukarikite borwo kairi gute kibanda thai tukwaria ukori murimi wonde kibanda ne thai tukwaria South Imenti na ndi ari manto ja area rande jayo nkwena na South Imenti gute kibanda majanja tutewa na ndi ochwana atakurakare majanja tuotewa jakero ikurite jochua eti kibanda kimo for instance kwentu gyakethete akethi 98 kwatuika ne akethi baire akimajanja ao jabwa akethi 96 jathuka antu baibo batwiroketha majanja yetu jo tutwiroketha te kaje mageni ene munda no bare na igotwike mwene majani utikia kona mukethi utikia kona na ndingo gembi tukwita itoronere baruga yumite kwa Team Board of Kenya tutukumya ni naera umumite baruga eji ireonanie murimi na kurasimithwa kugura kitheti kimwe gikabu kiria guketha majani na ngiri 2,850 turia gikia thahabu imbi gikongera ibarire kugikongera murimi o majani aketha nakyo mantu jaja tukurangia director bamwe bagereria ukana lakini tukwenda twiro bwega ibaumire werune batwire mantu jaja jaumite na untu ibaruga twina cio ira cinenkaniri kenda murimi oyuria kagito kitheti giki kiuria gikinene nandi ni kiri minister wa urimi Mutahi Kagwe nembigwa kagita nandi itumite ithirati kuria murimi uria betikaniririe na thirikari marija twera wa president auga akare akakikisha majanja jakumegana atia kwatwika ngugi ichi kwenderea gwitwa kwatwika di surprise irio na majanja tute ojo tewa dai itakinya chiringi kana thai bota majani na baiteta di surprise ira murimi akona mbecha ketha thirikari rere kuni auane possible chiringi kana ikoneka na inyere orua ruenda iguru rais Ruto agweta ugaireo ogwere urungamirite sector eu utite na mbere ukathithia uria munya thithitie kenda murimi ona mbecha iji itukoromba mono increment yeje murimi one no chiringi 30 cia mweri na 70 cia bonus batwika na rethire na twakinyie kana tutinda kwaria kaire muno na yo riri ni gitara gwikira fertilizer na tutikuona fertilizer iretetwe twerwe fertilizer irediene ndikumiaga igatureriene mwankari inkoromba CS urore thai arakishe fertilizer eje ireterwa arimi mweri jwena ijujo atwikara fertilizer jaire na gute fertilizer ire gwikira ko nande bwara kureta fertilizer inabo gaita maketha ja mega jabo kugira kana ibu eja utwa area bonus etionora nonto majani jatendwa bwega nyamorongo ja murimi akwirwa majani jetu ja kwendwa Sudan ikiraga itutike kwa erua itwiro maraburi tuibangage kureo bou bakenda President William Ruto na tariritie ura majani jaretete mbeca cia kuma nthiguru ya Omea ja nthiguru ya Kenya indi kiuria ni uria mbeca iu ciithirite cigita nuntu murimi wa majani gutikethirite akiona mwaka huu pesa tulipata ya chai mwaka uliopita ilikuwa 170 billion kuuza chai yote ya Kenya, lakini mwaka huu ambao umepita wa 2024 tumepata 215 billion. Tumeongeza kwa almost 45 billion ile mapato tumepata katika mazao yetu ya chai. Majani jo jareta gintu kia kinene ndene ya thirikari ya Kenya. Kwa murimi wa majani na amenyero morona atige kuguriria na aria etinda gukwira majani na jana ndi kwina mbio gukiuraga urithira kwirite majani na ndi mwisho mweri aine ngoro chiringi 25 na nte kumenya please imbi goro wa chiringi 20 na arua Kenya kinja chumbe yongwa kiro emwe chiringi 50 niki murimi wa majani akuri wa chiringi 25 kiro thirikari ni thugania ungegeria uteithia murimi wa majani nontu nwe kiungo kia kinene kia uchumi bwa Kenya. Kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Mutegeri Meru TV report yeu niego tukinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV rukiri ugeta kuraja ronto gachokera na manto uraja karikire ngatheti cietu ndena ngatheti The Daily Nation na nguruki ngatheti ya The Standard.